Iya. Domini mic sangat on cukup. Leo, this thing is frozen. Oh. Iya, the mic. I don't know, it's frozen. We can hear you now. Yeah, can you hear me? Yes.
Okay, my screen says, well, no computer class awa the beka, awa, but not for now. Yeah, Yes. yeah. As long as you can hear me, okay. Yes, All you can hear you right, loud. set. Okay, thank you. Isa, nako baka leo sa totoko baka oti na ramdo may baka itabi na vewe kanya ng bongi binaka ni kuwa ni bola binaka bikim ni na vewe kanya ni siya matikumay na vewe si burubura lele bro siya masarching gomi Amerika ng bola binaka may Australia may New Zealand binaka baka leo na nung ni bito ko ni tikumay and ibata-bata ni bitalo noa ng bongi binaka ni kuwa singa moniti na ikavitu ni singa ni bola machi yang bakiro nondolo rosa ngabul karua kata le ninda may bitalo noa ng bongi binaka ni kuwa da may bisa tarimatan da virongo di domo siang wala nga ni domo nga ni bitala no lang domo talaga ni sere and da may rongo di tiko and ang bongi binaka ni kuwa da babi ni binaka na bitanga na yawo singi wotingon da bitalo no tikina kay master tiko and non may waseti ko pa na ulo tanga bimbi ni buli kung ko ito na buna lewe da may vital no tikina ng bongi binaka ni kuwa master iwali tiko may na University of Fiji buni bola tunde ni buli bakadin and non da matin tumiviti and non may pa matal takatiko ko na bimbi ni buli ko ya na usto bimbi saranga ni non da may vital no ni ko and kena may baka doriti ko na langa sere kena bi baka marotaki and na uso tuti ko nga ni kena toko ni na buli da babi ni binaka kina berto na Lao Education Charitable Trust kero na marama pitreni bakatal nga kina berto na praga marama leo ni board ni Lao Education Charitable Trust kartu baka rong tal tinga men ang bongi binaka ni kuwa and nanon to vito ko ni Mike nanon to kerker me main dua na baka susua leka-leka weekend ng bongi binaka ni kuwa do ng bongi binaka sa wati ko na walo sa bolek tingo na riwa and bongi ni sigamoniti may viti da marutaka ni rtorere bulong-bulong binaka tunggo na turanga marama domo binaka and nanon bono may viti da marutaka ni tiko talaga may viti ng onongo o sunia sokolonga dodon mi chumi korrele tikinongo kani porombu ni lore ni sabon na wanga buka misango lista likiviti ya da marotaka tiko kono non tiko bol mi viti siang wala ngani lako ngame laki ngande lewu talanga nakala ki baka dora ena buku ni langa ser satu toko bakut maro talanga di tiko talanga ken to malio se moni bota lewu ya me no to bulangi talanga na bata kilau ena bula sawoti ena nona may talo takatiko na nona bula ena sanga nila nga ser baka talanga kina na songo bimbingo na FIPRA na Fiji Performing Rights Association ni ngo indo ni songo tungan rebatal tungan na bibuki au klana bitala no ni kuero ni ngole talanga na songo ngosa ngon sala ta pamanda beir nanto bola ser me ngole talanga na bibuki ke beir ya et sana ngo merto na baka bola mata may bikem ni merto na baka matal tikirto talanga to sartik busar nga go besunia gay the wiri na sili teveli sa to kono to Mike merto di ba matal tikirto nga may na dan to kena bonor to di da butumik Binaka ayo na lang nga sunya sa pulanga o mone ni may law away tipi may Korea au bago nang ka ni Rani may tipo na kabani kuwa to manda bekera moso tipi kim ni kede andon mikito baita na kursu ka vitu ni singa ni bula saoti o may mate din di sarkina balatanga ni bisa via non raki yo bago di binaka sa tutu mga ni kalo kita kami kita may tam kita na kabani kuwa and doon may suta lebih dalam artis mera may itu pun kita nak kata kuah ya doon kami bala cipu santana tos juga ya ngona sana gay rakina na doon nito project kita nak kata as artists for us to put something together mera bikin kuat naman may law helping them kilani tunangonan kemuni buli kina do tunangan kada budi loy kito mki mami do men do mga ibu kiki mami ya do tani mga lekor na tumina ko ne bina kami kito na bibu kina bi kan line na to wasian nito talenti kina serre mena mungkin kina pulau abab di bina kani mai pango ni kina re ka toka may tipo na may host po Mr. Simon Guatale mo dan kanang mo di bina kiwi ko ya
na bika waitaki na marui ki mami goya baka kangan na tamay ki mami as musicians. Iyo sa musik kita cuba kita talangor tu lebih datu nung kumani from na grupo wa from taka na prima voce au sakachu kita sangi vivo ali tako chungo. Kimdo sang ngoni lau ya na dona tikini yang umdo ka from lau au kila chiko. Kimdo maybe kimdo ma from na mosi o kono le pa dona tikini mundo ya sa mai lau. Sikila na drama ba men bala na kana dum do ero binako kaya iyo lau iya sa ba binako ni kita menti ko na kapani ko mikto lang sere ka kito kito berkata kami kito barita ka bikin kito na support ka na kadawangan na namo salah kito may balitir naman may lau kito kano ni tachunga na bula pita na bula may go kito na taka kena may langawato kima mi kita na artis sibitan artis berbagi toko ni kito may kami na bukikin or nangon ni may lau bunga nakakito rin kita ba bunga nakalilay kito rin solitud kina sa kito rin bukikin kito na tulang sa kina diri kito mababin ba kina nakapani kuha santos sa na mic biar kita na moni tulang sere ya na introduce kina binakawali naka sulia nakawalevu bulginaka dagunga o akan isip paloloma o katalangan o surititiani no roni may lewen ng dono sa sanga yangan ko binakawalevu Naka siya parang ko ceritanya ang problema na ang Robert patulong tayo ng mga so bang binaan nila lumelewa na kama na sungkon ni ba na kami siniwa binapaalir na angaw ila dinangan isa ni may law na angaw ila na automat ito po ba tayong pamantang My name is Justin Hicks, and I'm from the beautiful village of Vivatuloy Namos. And I share my tenants to Winimona in Thailand. And it's a pleasure to be here in small parts of the world. naka bulog nak maramag tao nagdagdag nga ani o maramag di namusti talanga au basoy bonom balabo na kurabe o bawir nak bale bilang ko nga song gon nak bale so naka bulan naka Pangani pula binaka na mga benais tupo bulay o madalani na korobon rakiti may rewa o masungay law may onge may law o babili binaka ni bilewa na group na Pacifica Prima Voce binaka so nakay somebody yung talago karisi ni sa ready man nikla yung sigmo ni botele ko may na por kumabana may beautiful island of Bonobalab love akila ni sana lele berkliu tu na langsere yung marwale bu na makasama na kito may dami na mabibiran daw langsere may law patigir na rongo titigor na mole may nabiasa ibiti na may timbo na may tukon yung ambalatan na sa sala ito nakapatigor ito na Law Education Charitable Trust ito na kinabot ito ito wese burbura au marwale bu kila ni dato nga bikitu toko na kiwale po bibinan ra bulan tangone wiyenan ke may law usare dito po wabina tu virtu na bot anan to sa sanga trati una sa sanga ngo yung nitang na bikime na langasere kime na wakam kami tatang ba ganito so bulan na wi tanggal dito ni na rumo tipo wabibi na kaya nagkaroon yung na recording beta may muri kasi ako nitara tipo sunia itakatala libo toka iya na binaka hindi tayo binaka meron ni na roho binaka guru todo ko meron ni silya na silini meron soli silini may kina Law Education Charitable Trust kung nga yan natin daw ya dati na wala naka is nakapangalipsar bikim do na turang maramba bio kanye nanda may soto pati ni kuha talin din ay may bakat kuno suni ay na din punuan tanto ita butumikina ya na ustu bimbi saranga na ustu ni buli uklan ni bunga biken na bitalib tumbe kana punuan tanto ita butumikina na ustu din nga ni buli ni dakilan ni
Derto saliu takatingguan na sanolau, ndar kilana tin katul tal na boni biasan, era sar tal tunga. Kilani biba kong geti talanga beira, ke sarau lau, mer to tinggulen do na isong bakaongo, na lau education charitable trust, and dono merau talanga weekend na kena bo, bir na baka kubi kandawu, dono talanga mekito saray talanga kin, la kandawu education charitable trust, ber to me nambuke sana chiku talaga na biba kong geti me na raw talaga na ultang totokong gwani non the bitum geni tiko na ustu ni puli nakapakalebu sunia over to you do tala na nom do tubutu sa tiko mo do na waseli ko na bukong sere yo berani kito to setan na vital noa sa mana mengasara kito talno kito lang abi dengan so sere pati me kawasaka yo chi awa ni untuk mata bale na mata ubita sa mata untuk sa oti au tukun kini bertu na organize so ka me bulu binakanga ya paguli kita ngela kam donga na kalilai sensor ni me bukan on like dona production level kona ndam besar ko kawan noa me kito na biwase kina biki mamina artist ba kakini biki mamina mone ni biti ni msasanga biki mabibu dile ni tulele itu nga kalilinga tu beli na kito ramani kito ni bi buki kina okila sana ana kami na laki kebanda bi wasi na bi kaleng na itu weekenda bi kito na tulang share kito na wasi kito share na bi kito ni bahadora na buki kino ramani mailang gonga kito sana sobala kito lang go na share romolepu de kila binaka mailang Elvis Presley It's Now or Never kita belang kena ba Italy at kena ba balangi nagaya do naman may kita nagilang maksa nga tala ni do na kena ba biti yung guys yang baka dito sa kena makalaw do kena ba sa pangalaw so yo dan ito go na nadala ba Italy It's O Sole Mio kita ngandra may kita nalangan na bagay ni kuwa ni bito ko na bikini kita ni bito ko cuma biti kena punatani ani kon ni ro kini to share ni Vermeke feel free to go na O Sole Mio It's Now or Never bella cosa la giornata è sole aria sereno con la tempesta per l'aria fresca aleggiata festa che bella cosa la giornata ai sole mamma tu sole più bello che o sole mio sai proprio a te o sole stai pronti a te, stai pronti a te. When I first saw you, with your heart so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're here, the time is here. It's never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. You're mine tonight. Tomorrow will be too late.
Totoko makawati. Aina, no turang di nang bukan ko akan be atur yo mikro two step man di mo. Totoko makawati rong pinaka na namundo lang sere na biwakan yo. Tali ta kabali mo na namuto ko na ya sunia me do mataga na talano. Tapi talano mataga eh. Au tali tak serang apa kali ni nyo do lang sere do turang marama lang sere to doko. Do bakay tabi na mataniliw yang ko ando na ngon sala me da vikili talaga kin dan tambe da vitalano da rongoda na ngon sala da da dimurena bi ngon sala ni talent solitu weekend sa to ko bakoti o betar man da be na marama to bato yo jadi daya endo nantambe to maya marama to ate ko matali ko taba na no talent din lang ser no guleo nandomo mo tambe to mirangor wakato nandomo ni sarabin nandomo radio wasya mo guleo. So how did your talent of singing start? And then we'll go around the table just to know a little bit about you all. Now, my family ortodo la kasir keve lupa si alelenga no sa dorong atu na dominiser na mesinga di mata kena lai kan itu sando la kasir tu ngon tu mula me no sa ilat di sando la kasir tu ngamut eto dondo no gumano bina ni la kasir ko na mundur tu ako la kasir tu me ma bunikau na ko si alela ina me ato mo men ko na tenalo min se le no tale na atani di talenta ibo dua na maani totoko bakoti seker do bosa na bunkau andora kanonan romaraw no guleo sa totoko binak nakabali mo jadi daya andor takos may marama tao o egi akan isi proloma tao niyo nito Tomo kami to paborito kana nung nito lang serto kay nang mga liba-liba. So naman already kami nito buli roach toka. Lako pa tarkari. Kaya lako matok na lang sere. Ni dareto ko ni maramdo makasanga to. Nakabali mo tao na daw sa sanga. At tingnan mo makatawa tao na mo talita ka na lang sere. Isa nakabali mo baka wasya na nung ito kanyo. O tubutak talaga may dito na bubali daw lang sere kla libikim nini na kila to na wako la kitagua ito nga ni tinagua ito tanga na tinagua do tantungan onra ben may liwe so nung tubutak tinga may ustar nga may balot ko na lang sere liwe kina kamakapay nagtiga may iyo na nagubuli ako sinibuli na music ni baletay Viti sina ni baga gavata kingo sina ni do na career e Viti meu turma da plus eu na elewa Lisa men situated industry in Fiji baga gavata ngabia meu buli rawata no buli meu takata lancer sina so eu sawat men no buli FIT ke USP au sanga beto boleto na lancer ngo sa bakotiawi Amerika Ingilandi Australia na panu sini namaka na butuka na lancer ngo ya bakotiawi wabi binaga wana koloni suletu men na talent senga na ni mamilav ni ke memike yo ke mami we are blessed and humble enough with this talent era ni ke membangta kami ke mami bukeira kuira binakata na buke binakabali na nakabali tortako sare na buke na mos nakabali sare egi na nomose maya na talent doon din na ka bimbio to kuno maya na no talent sa kuchi ko ako to bisi burubur sa na covid ko o egi sa tumbak may gilandi ko si tumbak ko may Amerika to talk ni darida your talent can take you anywhere to talk about ko Justin, what kay nunggu maramatao o ane? Iyo. Pero na turang maramani na mosi. Sa totokan din na tumumon raw. Justin, nandomo mo sa dotan saranga na batangan nga dito ko. So what encouraged you, Justin, to go into this field of is it classical singing? Is that how I should say it? Yes, classical singing.
I would call myself a shower singer when I was small. I used to sing in the shower a lot. I don't really come from a musical family, but I know that my dad's mom, my grandmother, she used to sing in the Kandavu choir. So that's probably where I got my singing voice from. Yes. But as far as classical singing is, I think it's been about 4 years now that I've really tapped into classical music. So it's just a pleasure to be here tonight and to be part of the music industry. Sa totoka vinaka Justin. That'll be a good encouragement for young, young ones listening in. We can they look up at all of you as role models. And tonight, some of them may be singing to trees or singing in the shower, but all those singing will add to something. And now we're watching all of you, in real time. I'm just a singer in the shower, but look, and you hear Justin with all your singing. We were watching, and also watching you with Sunia and your group. Just wonderful. Yeah. And to my other Nambukin sister. Tik-tik bumi bertahan di dalam Mesir ya. Tiga tahun awak mereka dan gububan kelengar tendolang Mesir kau tunggu tak main dalam ini som lotuna lotu sele mungkin untuk lengati nasir bakal berkamba koya tiga bumi kemikin singoni saya bakal tambah itu lo salah terpu wana makasiri unikan di lotu sele kumbekan tiga bumi kina salah tiga maya misutavir Fernando lang sa levanto bunua sami tosal chukina kilava lang ser kami tunggu da kina bikau kilava kau bagla takina klo na vitalin dia so leseni bana kuwa ka polisi chunga bikona de ngani leseni nang kuwa na kwale Paling sartau. Totoka bakawati viva ka ungeti. Tumbay na bukit to kal saramanday rewa kai lanto mo muni o sasim ro ni kaki din doraka ro ni pamataltak mo tumay na raman na mo pupuni totoka din kai oyao ngone be Sunia Taravi Sunia kirotino mata ikirotino isusu era bunu wenek ni rewa okila ni nubu dolang sere la me berto leto se kalele ngamai kito sandu langa sere wat tuba lotu le muna bono kito seret kina na so ni bakamau ni sabni bakamau so ni sing ni suzu kito sandu laktu na lang sere kito dolang sere ngani lotu ya mereka vamos ia budi mikana dito do taleta ngalangsir yo yao na gono se kalili kina baka samataka dan kan do belang sir betul do ready ko do langasir de kirao ko na of course ko do langasir kirao ya na gono se tu betak chimi kids do ready ko ni langasir vinaka yo sa gitu sangat cuma do baka tigi ko gay orang itu kuna he inspired me a lot. O paksam taksa na ngora kito ala ko pati Australia kito ala ko to koya lugumbu ke una kito ang wali Australia o chinga sa tukun sarvi kito mendo dito sierra ila kemba na malotu ila kemba sa lakna dona sierra sa pa won guna na maram kina Rena tu dona to sierra oi ko na tinang sierra bet se bela chulo dumo se na chuma de bagre sa dumo kero se lang sierra manda ko kirao sa ke du menasina pas bago ilo mako kaso siana dama singa oya na dolang siap sa sigi ki utala di mako o mami pernah kita kena kelo ni Silvio Melo ya senga ni utata na kal sila to di gunir to do biti wati tiki but Silvio Melo ni bole meu continue mo tomando chico do dolang siap na ko valeu Kita kembali. Kemarin sudah saya sini bela nanti mau nonggoy sa kami naman. Iya, sabo
Ako tanga kinda tahu taga ni Roma tanang tomona. Iyo self-taught ya, self-taught. Iyo. Totoo ko makoti. Sabi na ko malevo. Ni simber gani total na mundo itabyo be torong nga be Simone tatapmanda na murai sai na buku ni non talent na tumbu sa kitikumay. Be bakani ukimni sa doto ka you a pioneer in this field in the music industry. Na nomuri virtu to na tambongan reton tambo to ka matamuni. Na daba na nomuni rai na buku ni talent di lang sere sai. Iya, kena boleh bu terisi eu kena ni ada sedikit lagi nak yang butuh-butuh kalau butuh ulang asir mai sembara sehari ada subur dan alam dan betul saya wasar awak terkatu kemni dah ulang asir mai na nanti ulang asir kita dan dia budi ulang asir itu mai tahu apa yang benar di mai bulian na 1960 59 61 62 63 bagai sa politiko awak terkatu nanti tahu no lalu budi ulang asir coach main nakabani bisikete de may bako na bako may nandoon na tinga na to may ngili ba ko bato na sound symbol may tangiri to asa ang pumalya ka sana ito yan tutuan kita sinibali-bali mo nang una iyo natingguya uklan yo na tali di sa 2 weekend da sudo ko tamay kung mga ni tanda tumba iti ko na kaya kanta sa amin natin do lang asir da mga tala-tala menda tole menda kata-kata kata-kata men dalam mutua taka betul tu dalam mutua taka era ni rawat na katogo kabimbia yung maro wali bukla ni nariti ko akla libo ko sa radio sabi sa layo da betul na da kwento tulong ka sa upo state na bagay pula yung otherwise maro wali bunure na libo ni talent dito mo weekend libo ni talent di sa ondo wasala tunga mer el mutua taka hindi na ubicho no lilai na seri lang seri bagay sinusul TV bagay 4 million itu na lewi biti mo sana era 20 million tala sona dolo nga serang ko kaya may batia ni kono lilai sar na lelenga nakaboy la bundar watikina kaya kada sibu kay tala nga men dara ni toman ng karamono da bulil sere sino da mata sere na tumbo da sumay ito ndende sar na toso yo mar wala na may sotong watingi sunia o kilometer no wala lagi sunia na yung malala ni tuloy na nasa sangaw ko na mga tiyo lang sila kinanala Korea bawang gitu wali bawang tahu maru tahu wali bukan nona tosu ko anda may rin ko na baglim pula sa may rawata sa rin doon na solim anda maru trati ko which todo malewin ta na bisira may Korea doon na achievement live uklan ir sana rin dito ko ir naman ko ir kita ko rin rawata sa nga mer booking mera toso el moto ta kana toso na dalang sere hindi na den kaboy labo sa pun den din ayo kita sa struggle kita nga wa ko to yung mga struggle may na ya do me ko sa tagi bakila na kinabina kan di continue di na niwasi ni full time lang sa tumayo wala to matin to civil servant yo music was part of my life all along from school was anda nakatunga mo lang asira do rin lang asira na LL na kamako awang bayan do na singaw mo na baya what you know but I have achieved all that I've come through those years edo may lang na BCB o do lang asira tunga mo pala lagi sangke beta kana ko sere hal ko may ko na kamera copyright na karan yo rota kita sangke may 1979 sara sangke may tulang asira babiti sangke ko asira babiti lang asira babiti maru terngira tali takay talita talaga sa ditong production mo narito na sa sanga yo umita kanila ba tuga ng ray yo marwali ni ko andara kan ko kinda dala no rongo tan mi montong mo mimel wa kicho to ko tira mo sunia tentu saya ko na backup do ya oi usangi ro model to ni ko saya wa bina tu vale bisunia usunia think yo no bitumber kina puno sa liya ba dai list talamay may bukiro mo kaya matagal lang sir ko narabatig may Korea yere ndaramo dito mo sa ngay tipo sa nga talaga may ibiti lang to mo kaya ko ndaramo to lang sir to ya siguro bro yung marwali bo nita ni ka uda do wasala to gamera mera to wala mera nakakatakan ng talent di kiko araw ni raw lang gina wandi di kaya naman ito si
buru-buru na biasa buru-buru sana ni raw ila sa kila babina. Yo otherwise ke baka chuna support ni yung nagatu ni nasundo na ibu ko labo di adun dua. Yo otherwise satu na struggle na ngono pag kita ngay lakal tinggon na ngono ni covid mo ni na sotaba tinggon na tani mulo ko labo. Ya sanda bon ni tunga da mas laka tunga ni nanda di talin daraw ni rote kina na nanda bula binaka and amazing ni mata. Ya betul na nakauwi mo matalta biru na Nakapagkalipsar mundo Vikim ni nabarro mo ti kumay kada talaga mo ning gayngwalyan na nanonood to website na Lao Education Charitable Trust and www.laweducation.org ron yun ni Reikina tiko talaga kina bulukaw kaya bakaw ni binakata mo ni Soli sa mo ni Daw na buko ni Sasanga nanonood to sa sangat tiko na board ni Lao Education Charitable Trust na kaya nasangay may baka bako tayo binaka na bakor ni Buli may Lao ningay ngwala nga nanonood to website www.laweducation.org ka ngwala talaga na www.chuffed.org CHUFFED kaya baka ngwala nanonood to website sana bicho kina na kaya ni pamadala mataylalay ni tabak nga na baka sa riba-riba sa ato kakina na bulukaw ni Daw donate klana saka mo lita mga tao to na ni jacket sinom ni liku sinom ni kobu ni imbita mai na sendela like kede sili ni kede na bi buke bakita mere na bi korni buler ngan reba sartu kana bi buke na tikin ngongo pabi ni binak tikin berton na Lao Education Charitable Trust Board ke rotel ngana marama petireni na norto bito koniti ko na sa sanga lebongo. Over to you, Sunia. Iya, binaka. Kita na barangkali kita ulang tahun na doon sa na pinag-watch kita na berkat kita. Ramai-ramai na may Mr. Simon Iwatalew na ito na solo weekend na karena di kuah. Kay ito tayo solo na babaru to ko na backing track. Ando doon may kuwan ito keyboardist na kami mo, laptop na na soso. Iya, ako kando kayo na ever ready to nando lang sir. Ni you in whatever situation. Kila we're always ready to put on a good show and kila bato ko na kayo sulibi kiwam na kalo na katabo na kakimuri. Wasya, wir kede rabar rong ito na kaban po. Sana sulay na mo na ko be Mr. Simon Iwatalew na ko ani ko. Lebih madrasah tetap namanya. Kaya kamu ada itu. Yes. Saya nggak kira itu erto tinggalan nunggu lawan dan betul kok mertu nunggu bukia una korosi siar. Nanti ibu nunggu nyoklat untuk naruh tengah itu kan kilan tolong. Warata tuta tongan singa datang biliuna Walelepu merse koga atakami wasafuna Warata tunan raki embeleti tengah
Sempurna, warga di nomor sempurna. Singa kita wangi manggarai, pasangan nampak kesuka. Sempurna, warga di nomor sempurna. Manggarai kembali mengamai kena kedua. Alright. Buang kebuka, bertomo kembali sempurna. Bongga boli no diriku jendela murah-murah. Indah mali walala sengasar menentukan kesuka. Bosan ketunan reni buka empaleti tungguda. Yo, sempurna, warga di nomor sempurna. Singa kita bodi manggarai, pasangan nampak kesuka. Sempurna, warga di nomor sempurna. Manggarai kembali menamai, kena makan dua. Manggarai kembali menamai, kena makan dua. Manggarai kembali menamai, kena makan dua. Sempurna. Materilau. Nako makalir, malo. Ikem ni na marong chuko mai, soli mai ki chuko so aslini. Wala chuko ngamen soli kina non to website na Lao Education Charitable Trust. To toko makawoti na seri to toko ya. Rong binaka na tomon to na vito kunyani be sai. Na rong binaka ni ser. Na domungo si chuko binaka nga. Nandomungo be kema binang kasidaki kim sa rongoto nga nandomungo si toto wati chuko nga. To toko makawoti sai. Sa naka makalevo. Over to you, Sunia. Binawali mo. Nakamali ko kami na matatar sumbet na ikalisan sunido chikina na seryo eki. Okay naman ni manaw niya busit kito. Anton me chikendo keyboard out. Na chikungo eki na ikamali ko. Ena maramong soso. Dala ka nung sanga mo dati matanga may mimitu matanga ena kito maliw ba. Kaya sa alabo Jadi sige matanga mata ni camera. Sa kito mau tu kino kito na artis lalai kita sa galang na itu Iya, kita bawa di mana ni mai tukun kita usara ka bayar mangati kita bali usara. Labi di matanga beau kala bikin na artis na ngonong boy sa ni raw. Satu na ni mami ri maliway wat kana wotan ni artis. Yendo chico nga relevi da klanda bialoni da be marroy kala dia bawa di mana ni monolak me kini bitin ko endo no bitoka ni pinakasara. Kero may kero sabram na kero sota kero santo bi Facebook tik chico ne kene bi mal ko gaita kiso to on ko kila egi ko aro dore na no ni lang sere tono kan ken do bangai gut na elo ko me to kila hustle mo utang ka ko ko ni ready ko di siang wala nga ni focus ko na lang sere tu na kame
Ikila data toko ni tugo chukoro na lupena. Kwa kila do bango biba tadigo. Au ni ridiko, it's a business woman or singer or entrepreneur, multitask. Endola kana mara Sa Sige, kanin. no, cellphone na rin ni mara manilaw. Salah ko na bibital ng balita ng project mo. Sakto ko itaran din siya. Marto ng board or televida ng board mo. So, tarang niya. O, kaya mo ba? Mayroon ko kailangan ko na marami ni Bunole. Kaharto eh. Bueno, wali nilaw. O, bako kaya. O, tarang ko magkikita. Sa baka magdua. Hindi ko tarang ko. Tadi ko. Hindi ko matakibig. Ako sa mga kuwasa na lugat tarong. Sa kapatid, gue kail na. O, sa malong pula. Malong pula kay sa kino sa kami bakit na kinabuan kalaw ni na may doktor na mata mo bali di na nida tuy into di kor may law iya sa da mata bali kiti may law na do sanga da ko kiri kita na tadita dari dalalay may na koro mo nga nakalay kito na kaba ya kito nangaychug dali sa tanang program ni Lebo do di na gade di ekikina ni nabay tabi bat kito bat kiso tanang artist ni Lebo kito sa kere mo sa tipo behiri kele kimya nama kami ni sa bugini ko sabat tuman ya the show must go on kila kito nabi na nga nabi to punta ka na program yung bugini ko mendo nga kay bala chipo ya sa kito na magdal chunga kina na be bula kina be yamba kibitaran barangkali kito lang na primo watch na dito sere au na lang nga indo na sere na tani ko dakilabi na sere mo ninda sa kanila men turo ko dito na sarap na lala na the sound of music na sere Romelio na Edelweiss o nagalangan na karnan ko bekim ni kere o kere mo ni na di soli malemo kibir na ngone sen ako la dilevo to na sen de marro ito ka di covid sing levo na travel malemo ni kila ni bukir kena na tadita na lubenda may law na bator vekti kena na kambal ito na buli na malemo Edelweiss, every morning you greet me, swollen white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow where you and grow and grow forever. Edelweiss, bless my homeland forever. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, swollen white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow may you and grow blue and grow Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Bless my homeland forever. Sa nakapagkalip sara sunia na mo bakay tabi tali bakalibo na mo may tubol ngoy viti
nanong bimbi may Korea nanong mulaki rawat talaga na ito bili buya may Korea totoo baka wuti na nanong may biba kalong katak o klan nanong may tiko buling ko o biba kung kita talaga berto na buwan ni nomoy tokanya erto tiko buling na kami nang nikuha totoo baka wuti na nomo dobi kawitak tali na nung da sunia nilibu weekend na kilain satu balang sana bibendo tani bek na nonta rai satu balang anda tosar sangwi leva na bunuan tato yo miki na yan doni bari tek binaka o takaba sunia ni sianga nindo mule tabi ira na tiko bol may biti totoko baka hoti nanomu lang ser ke nanomu pakai tabi tiko ya sunia na tiko detali biti se so bielista li Korea Sa sige belis tali Korea. Sorry na kulang may biti. Ya, sa ito na kanan nando nanitubtub na kalo. Ito tanu bitubtuba ono salang may kinibiti. Umay namak nga momento nga namakaw. Momento nga namakaw mo sa listal yan. Doon mo sa bukod na sila kasawad si. Ya, awabu di mo na kumana kalo ni may doon na nanitubtuba kinanokumbula. At kung naturang tamang gubiyaw, kila sa ucing itin kan doon ambaki namu dolak may biti pa kaya to ambaki wala nga may darmada ulesu wala nga may darmada ulesu mayo sangkas chipo atos chuko ambaki ni bulan botu na nga mo bau tuyur sangu mitorbital noa doro wasya bita naka to mo kila o kasandom kapa nomla kulibuli ko kito na makanga miuch nga numpul mo sa lesumay ya nabi bangaro technical okir nombula ito rene kini nabela bit ni kalau kini nombula ito bago na kini tuna nito expectation ina kalau bay total na kay pakai tor na kalau yo sama iti go ona may intended ko wala biti sama bisa ona ko schedule kona be apita na ka ona be na katame na pakai tor lep na ka nabi babuli di bernang mone kami di bernang dolang ser be na mata ser lelebu bertal nga nabiya lesson kakakin na project go and kena sangay ito na mo ni sala mer na bukikina ang go to nalala prima watch ya lichu ko ito bikito ko sa tipo Amerika ela ko na lakba kadaka kito pa budi na kasando ka kini sando ya li filta kito tal na sama tu ya go na skeli tikiti ko bunga to na prima watch go bidang na mo ne o kadibira bat kita may go na dolang servina kaya manano ko daw ya they have potential to go beyond there. So to do that, I need to help them. Nabi kau sa bulita may, nabi kau sa reda may. Kaya mo kami sakit tulak na prima mo chinger sa to na mo na may kito lakta le bunot tani ka kito le baka rongo ta kibiti kina bunot tani ando nito nga gani masu. Kamar to nan tanto lang kina matan to na mo ni ko. Marto ne kila there's a big world out there. Sila na mo na do balele tikin kina to nga bito sa ko sa uchi ka na laksya ko sa mau. Sama itu kan, ya ando nakau sang ni bana katengar tora reki na karena reki na ora one ni biti na mo. Dan na reki chuko ni raw. If you put your heart and your mind into it, there's a big world out there in music, in arts, in whatever. Kaya na big kang ko tatanda taka, na bibuki na tulong, na raw. Na mananogo experience. Ya betul dengan na ngone do wabo itu ko ina isu asang ni mo ni maboki. Doon nga nang mone susue ni suba, do sila sino, do talita wale na lang siya, do ko'y tayo tikyo wale balotu. Sando nung ngabi ang mikable ulida, o sando na ba na nanto nga may kinibiti. Yung bago mo na kung nakalo, ni sulabi ako yung total na yalo, may ulis may kinibiti, may bibuk kina. Bal na tanong mo na, sana yan, sana kayo ito, nabi ka, yung pastak sa upiyan, no kita apa ba't kira tadi buat rela pada itu kemana so ya nunggu tangani masu di pusat ko ibit na kita na kaniliw na kano biya mga tora ni se tundo na bakini bola se radio ni may sumay na sorry ni lotoka ipa no live sa tarami dili sa talako but bi mo nagito lang ko nagay tabi geng kasikina kila sana biya din na bito sa kini se tundo na bola sa dali bito baboy kira big bro kana ya sa baka binabinakin na mo ng kalaw kaya na maroy tal ngabot kina kinatuko ni na buli kasi wala nga ilaw kinabi sa COVID takin na warklo na kapanikuwa iyo baka binabinakin na mo ng kalaw
Sa totoo, kabinaka. Nakabalip sara sunia, udah betorangan do tarbi egi, o changa indo na mundo serga indo na tar talanga berto na prima voce. Be egi na numro vitar tarti vitala no ke sunia, ini tuh boleh mai Korea. Na numro vitar tarti na ibola mata na nona revi community ko ko buli ko vale vi community ni maramatina ni to sasanga na buli ni na buku nilang ser ya bakataba na nomu rei na nona lang ser na torubon tambi chingo sunya and stage live me Korea me matai and ibata lebu vai tanya dengan de vai tamera me Korea na tabe la kuno bakasama egi ni ndonga na ngone wabu kutunga isuba sali tu sarto na and on stage level, world stage around kaya. What was in your mind, Egg? Nakamatay na nga ni ikaw yung luluwe. Ang luluwe ni doon na nawitokan. Raw ni Zambeta na wata-wata ya kaliwinita kay nandua na wanua lewo Korea. May nandua na wani biti. When I shared his post on my Facebook, where I go, that's my friend. I was so proud of him. Dona nguna au sange baksamuta kay keraw ni nakabog na yawo o kuya era so era tu mena vi koro era to sarap tu because social media has reached kla era sali bena koro kla era dua era tu mena koro kana sar tu kla ena bawigi ko Oyo talaga na via baya. And daw nunggu harus sih. And daw nunggu boleh le butu. And nunggu lang ser tunggu. Do na ngone le na do na kono. And na tukula tu oyo na via wakati ko. And daw nunggu masu tu me. Do na singa me ona sota vakin do na ngone le me na tumberi ko va mai. Like he said, na ngone me yali me satu na ni mani na iya na ni mami tali na ni mami bakubuli. Vira na tavinda para lako dari krimaimo winaka nakawalip saregi totoo pa ko tali dinda mendarongor talaga mai nanon tarida nanon lang serusunia kani kurumbuye and the marwe dari bita kay sendo nang wani nga ituki salibay tabi tungguan na muturara nilang serya vinakabalip sunia back to you Winaka kena ni kuah kita bilang sungai gue Indonesia, gue nasi kilelebu, yang buturara in the classical world in the bunatani, bikin nanti gue bunatani gue nasi kilelebu, orang yang kilap kalian, usahanya kita cukup, kita cukup nabi saya, na cukup nabi balik begitu, gue sangat mateni gue nenarong, na matang kalisir gue in the bunasasa, na tanah gue na Brindisi, gue from the Latra via opera, nona composition of Verdi. Giuseppe Ligardi, boa na sere na na Brindisi. Se doon na meu dito ko walangi na Chile se na baka Italy Brindisi. Ya kita na lang na kabna na kuha. Na biya kita na tuda kichunga balay sa nila na kita na tuda kita na beke wa woki. Ya kita usah kichunga kita marro kita na iya, sakit itu langsung Brindisi na kapan ko naka. Liviamo, elettrica, linci della bellezza intorna, e là, uccevola, una si è mia voluta. Le forze di scuso all'amore, non c'è amore, non è come amore africa, si chiude di bocci Trovoi
Non savi ancora come stai così. Oh Dio, la casa ti parlato della richiesa. In questo parole sole sopra il copone. Basta tangan doon kita tu lagi kaya pakai tawon gitu. Iya, saking mata ini mau kita ulangan hasil mau kita untabe. Kaya bila nakakita na bulida na baki na may in whatever position we sing or we sit in, we can sing. Iya, sama mo patuloy na chikira ni kamani. Naka. Sa totoka. Kerombek nga ni pastek nga na Mike Bay Auntie Ana Muri. And siya daw na non na numay ng dominisyer sa kay Rongwal Ngango. Pinawalik Sara. Sama ito suti ko na mga sira na kabin ko kasi wakana kartu sama itu kurang gitu sama benar kata mana kalau yang dibeli tua. Nanti ko may naman sa tiba ko may buwan na namin para to ko sunia. Sando na kana tatututuin na tatandrendre. Kena toble. Sa ungiri may mga sunia baka sa mes po sa mon wala. Sa toble mo to sunia sa sa sunia. Ni sama finalized when we came to finalize all the things yesterday. Au saka we au na reda na pros ya when yung AI au na kuchino sa na pros. Ina leo ni na bukan pakai itu pinipin na may tubo ni mo ni kanda wa ho. Me wala kaya merawa. I praise God for this boy and I am so proud of him. Kito sa may klonga takina na lewe ni board of directors ni Lao Education Charitable Trust. Imbasi kamay nangonin mo, imbasi ka doon tumaya. Sa ni mga dalakanan, din takikwa na kalo, may lang sere, na hukunin to mona, wata kirito, kaya tali na singa zero toto kwa na kabikuwa, sa tiko talaga na mga namin, na sa ni raw leso ki kore, pero bino cheka kero wala. Wala mo binakalang sere, banyak na sa mga binakalang silili, wala mo ni may tao. Nakatong doon ang goro ito, kinangkuhay ng ito, they are donating their voice, the talent that not everybody possess or have. Iya, bata kinang ito may yalwin apa, meron niya ito na may suli, na talent din doon ko, may na raw ni suli kina, anon rang arayo, na nangonya ratiko may na very remote islands in the Lao group. Erto satu kuno etikete. Iya ubi nakata muto ko rota katali na nung buka binaka bisunia kau mo binata lang ay nagkabinday biya Simoni mataki na marama watino Mary na kaya may solito na itutiko may na may bagay do kina na
na show mo, au mga binabinaka ba Eggy. I know that Eggy has a very tight schedule. Sa akin maming wiki to, kaya na mga sa awit sa wiki to ka nga, usunye, may handa ba ito Eggy. Just come here, only for a night. May rawa kakito pala tanang kabini ko. Kaya, kami sa may rawa dati kong Dr. Teresi, nakasama may rawa sa pagkalaylay. Ibig wala nga na kinakalay nga ya. Nalang share to sa may mga ta. Sana lumangan, di sana katambutin dali ni Wali sa imo buat liw. Sakit to nga isaw minchi na utan ikita. Kam sa abuan, binabinata ating mga kalo. What else can we say? This is the day that God has made. And they are being blessed with the voice that they have, the talents that they carry around with them. So, binabinati mga kinaberto, kaya sa resort, talerto ng gila kumain, yan ang boning na mga ko. This is the night, a very special night for us. So, mga bautan yan, hindi ko talaga nanito turang chairman, may nangay may tawati ko na mas mga bibinaka na mga kinonggo. Kung mga bautan talaga, binakata mo, turo talaga na mga bibinati kisyalay, bata kay Gina, who have had sleepless nights in trying to get all this done from away. My Sydney, bata kay my China, pero to ka may kina kaya musang gawin mo sa kito, kaya naman tagalilay sa larawa mo, dito, titi. Kaya magkasama daw sa matagalilay, sa wala may pito-pito may China, napakasama ka daw mo, hindi ba tipo. Yan ang buwan ni Kua pays for all that. No, we are so blessed. Kaya bago binabinakachipo, kasi nito rin wala masar ng auna, hindi kilani niyo mo ng kahit tipo. O yung tanong, binakatumili, bikatarik-tanong ito siya rin, malo o pito o palagi ito. Malo. Naka, malo maglusan. Sa totoka, nakawaliw. Binaka kuwa, kita na may pagkakita na ito sinisere, gobe na pagkala na sere ta kilale mo ibiti, na sere talaga walang may kore, ano winter kina competition, ano sa ako alis may kinibiti. Okay, ini binaka kami ulang abad kikim to, balata ni Boke na baby. Wana nang tasir ni binaka kami lang bata. Kita na lang cunga ba biti, bat kina nadurto ko to may Korea. Nadurto talaga to may Korea. Ya to lang ay kay law sa talaga na kay Korea na may law. Ya, kita bawo ni binaka di kita na lang ni to na understand ta ka sober na kay law na Korean version. Iya, kita na bialangan nakaban ko kakito na dari kita ka beira kede na kailaw ratu yan ni bisa mura-mura bisa malo ataka malo chipinaka malo bulubinaka pagkakina beira kede nangone rati ko na sa ko law nangone ni buli tego may na kindergarten middle sa high school nito our best wishes and our love to you. Nanumatik nga keda may suba, may biti, may law, nanumatik nga enekag na nuko bina. Isa-isa ulang no mula ko ang nasengan lasa mamameka ko amaida kaba no mula ko ang nararawan Niku sana uloy namataka oh nanuma nanono tolasa malisuba nanu
숨쉬는 그 파란 푸른 동천 긴 머리에 말 없는 웃음이 나일 낳고 강림에 날리던 날 여정에서 우리 만났소 하늘에 열만큼이나 수많은 우리의 이야기는 바람같이 간다고 해도 언제라도 나란히 지테요 언제라도 나란히 Sabi na ko pagalim Sarah. Sa totoo makawati datang kau ni via wasia se moan datang kau ni tukun tiku se Mary se ber dito lava na vitalam noa Dona katu ni beta ya. Iyo, wanita cuma sunia na nilangan na sila mo na biya katamu na balik. Usara ganito usara langan na kukunto mo na to, yung mga satu karakter mo di malam. Usara lang kata ko basta une. Iyo, wanita juga na liu Italia di Roma pinaka, darong ati na boni kuwa. Na mer to kaya nga, umenta ako tumitigo. Dona kana liu ni kami da ginto mo tungo, basta kina kukunin wabinatu yang valeu sunia lokani dia kuenga na les migo iba uge cirna la dola ngasir tu go mer la ngasir bata kamu tahu tahu sakit rumah tu coba porto no ilala sakit rumah itu tu sarang na buni sakit rumah tu sabi biar erta itu kunintom ako kalau sarang na boleh go kapa tagi sarang aku binatu topeti na nomo kawai talating may na kambaleta na Lao Education Charitable Trust kenda ito na karabati ko wa mangal tigo no ana kirito na tigo may malangi makin no Gina kiro sa kiwital no mo na nambong bini kiro bini na magino nga kaya sa authority una nga romo dito na vital no matakita peti
Terus ang ibitang no, sa walau seranga. Walau seranga ibitang no. Ibi makacay no may walila yo sa den tungai. Ayo. Yo pinaka di sa kirong ibitang no, may mata terna kira na tososo ko portu sangatiku. Mabimbi sunia artutu kira may langa serbatan ng bungi kuwa. Apa may mirawang ko binatun value. Kira na nilalaw. Kinabikata le nanumati ko suni o batikir to na board di Law Education Charitable Trust na kinasangay tal na katuni binaka na serbo na diri ko tong dakay nira di na bibu ke en ken naraw na ila bumda kamay na serbo en ngolang abir na ngone uli may law na ko ribul ke di to na tikina nga uya tuna bijina ibina sa di ko mo dina na bod autoratina come to copyright. Na copyright, may matatacho ikimdo. Tina na sere gordo sa mandoni na ngone. Nalangati. Iyo, nantigo na kina agreement may natiko hoy bola. Ultra na pinindo ang gali complain member kita was nikila. Yerto sa na next of kin ko sa mayalyo tura na tudaw. Sarto onjati ada tigo solitibuan na royalty iser ke na isere bota ke na koto amel tel ngal diati ada je ikui lembeka ya to sambulu kenti na to na marama taler to na moni bua yo tu na mena mata terina ka keren do daka wi wol seber ningai to so ina daka ko ya baro wole boko ya na tambana itu tambana na ka copyright be kuni do naka so sama tu naka todo ko dina ni ruto sa ba iyo tu ya ma ko sanga yo na wi wol to na senta ka meron ningai ngala lagi na ken lang ati sir kira man ni mga tak meron rocky nila mo yung balatan na huli may lawe ito na marutas na bali bodina karto sa nagamita mo tinapon merto na ng garabo ni pina sa perding ito so ito na nakaka ni kana katunin na tirkot ya bitan mga nakawi ko ritati mo sa ko binang bali dana kan ko tantol sa nandring ang gundo to sa lang sir nila la tundan to sa mo ko binang kinawali burito ke na liwni talent romo binak kami itu kina na song ni kuwa kami talaga na vital mo siapa yung iteris Totoo makawati naka wakaleo naka walusara sa ino mo seti kumaya iyo ke undo lewana la kumikuwa lakina serea se meto so italmia kumendo se rona yaua ya okila ni tiko talo no tuba o sunie ke yerto na boni no na timi ni nambalaw tali tiko no tiko iviti au kila sunia kito na raitu kaya ni balangi segun salah tahu kime menabito ko niyan kinibikim do enak yan na baka doriti ko so na program wangko na bakal besar iya sunia ya kita bebang pun juga ngajar tuna penasis na balik ti Gina yang Tiana bahwa na balik for believing in us just a bunch of young kids trying to make a difference and trying to encourage our brothers and sisters kailangan na bikakit tola ko puro may kita sing mana kata mena kailangan na struggle kino na tadi kita orang tumbuh kita may law and we just want to give them if we can be a part of their success in the future kailangan why not now sayang itu kita may law but the only thing that we have is a God-given talent and this is what we're going to share and this is what we're going to if this is what we can share kailangan bikin nina parang untuk may babalangi. If you can share from your pocket or from wherever of any form of support that you can help a lot of students, especially in the law groups. Kila, tasing kila, o dober nang manera tok may na sa kulaw, era barong era politiko, dana mo dono mo na ngay ito baka presidente, sa baka prime minister, dono buniway, dono nasi, who knows? We can always make a difference in somebody's life in the where na may naporo. Sa dalak may suba, so sa lak sa rin mo ng tanin daleri na may napuro liliw. Madana naman siya na dalak may kinang tabanungan. If we can give back on that. Ato kacang mendo talaser sa kayo to wala ka nga ni malaka ni ito may tuwa na wala ni Mr. Simon ni Water Limit mo ni nakina ni ko na wala ni down ni sir kita ba nakina kita na ucot nga nito sir ko sa singtal nga nito na empo sa kito may ato pike yung pag ito na empo sa nag-play nga na MP3 yeah, kita bilang na share kilay mo go from the Lion King, the
the famous Lion King, Can You Feel the Love Tonight? Kita share the love and share the love from this beautiful house to your screens and into your pockets and back to our drive. So benavalemu, this is Can You Feel the Love Tonight? Basa kena yo tipo kalunga tipo benapa kalunga tikim ni kiri tipo na kalunga na simana po benavale. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of the rolling world can be turned away at a gentle moment, and it sees me through. It's enough for this restless world just to be with you. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough to make one wanderer that we got this far. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough to make kings and vagabonds leave the very best. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough to make kings and vagabonds leave the very Nakabaliw Sara. Dia bikin dona turanga marama do may vitality ko ng bongi ba nakanikuha to toko bakawati kani maraw ni tikong ko nakenda malio na turanga chairman ni Law Education Charitable Trust o peni kani may wai sa masarchungo may Australia na bendotik na nanon na was weekend na kabilang ni kuha o talita na nanon na sema may ni kuha ni sema batsarchunga kinabi kay ba madalta ko o sai en bidang na minute sa uting ko en ulutangan ni copyright bakatal nga kina na nonoto taka na fipra tale ni limu na kind of wuli kina and the kila ni songo ngodo ni songo bimbi songo talanga and don me lewu talanga weekend ni tuke o irando bola ser mera sema ni kina ndo talanga na tambana ngan reg mitoko ni bakalibo sana sule na ngonongo we naturanga chairman melando mantana nona bako matala ni tikinaya ni sembera ni na may baka tabara tiko ko na nonda to song ni ko nakabali turanga che malo Dr. T do radio chico. Yeah, we can hear you clearly. Rango binak Yo sa da may malek da matalaw na rongo serre rongo talanoa kia asarandanisi ang bong niko bebe lelenga stage ni Mr. Watalip
o kira ngā ke rauni kai wakaliutaki angona ni recording. Malo, Ve kimdo chiko ko eau ko peni karimai wai ngone ni selia mai na yau. Malo pulu ve kimdo todo. Malo sakabula Dr. Teresi ko eau talengo sa vavila ongo chiko no ni abatupata. Malo mbula ve kimito vok mai nonda, kimni mai na esana kulau. Ke kimni to loko na ve yasai ura ni sar chiku mai na bongi ni kua. Pana weta programu tale I Talanoa with Dr. T. O via wa malo tale a vera tua matalaga ser ni lau do ngiri la kilai leo to loko na weta kondua kara wakai tabi chiku bongi kua. Malo tale nga wakai leo vera tua wekan. Mai veitoko ni chiku kere toa ngone ni lau. E nana mā mai garama wata ni kua, kene tiktiku ni kua, sasanga ni weito song na lau education. Nakataka bigi ana wakarau wakadori, mera bukei o ira wetangone mai lau nana rapui. E rosa bulu e hongi kua e chiko e le tolu naka manu balau totoe aki roving nini mai ngea ko sunia ki tupu ki toa nanu ni na chiko talenga o naiau e se tau mo kua ke to maro talenga ka levu ni ra chiko kanda vito kuni mai ni kua mai na to wata malo jedaida hopa e ko chone no right there ki rau Justin ki ani wito tau mai na mosi malo sakara pakalio koe o ngai kilatunga ula sau tia vei sunia ni mai winitaka music talent show rongoleu taundu mai Korea sana mai sarawa kena video dan mai ronga talenga kena Talanoa oro ni tukuna ni tikvu Talanoa baleta bongi ni kua kasama rawa ngo baleti sunia ke tikvu onro weitartar ke weito director mai China ko China ni sama winitaka ve sibsibi me Korea turang ni ngai malo bakalevu sunia malo saimone ke kimdo yandu ando chico me ta mai vital no bungin kua ngona io kerkeranga Dr. T tora ando ngona me tukuna wala kaleka so sama ke usana tunsar mengo kai vich todo ko kila ela saimoni bakalevu malo mbula kena matua beka bertua ndau langser chikoi o bakabota ni na leleu neva ballet mitukuni ba lakamba Macau music industry eviti era mai ulida be koe ortua tabamani sandua ngona belau ka wala takatu mai ko koe royalty me mbiu wala kena somi beira bulia ka langata be sernibiti e dua wasini lavo rao mai na kenra bultaki ko Mr. Waterloo e dua verto ka te utaka ka pakitavi chico na Fiji Performing Rights Association Limited se FIPRA sianga ni rawa tu sasanga chico mai sianga ni rawa chikunga ngona baleta na kena sa rawa me the download tak me pirate copy ni mera tu lok me na internet tu Waterloo ona ve li takivinaka tambana mui ke ira tu lok ra chico o era matua ni FIPRA rato master masi tamani sau waisabul koro ke rele vidatai rato liu takame banduri ona to song na kena binaka sama inda ronki tukun sararai da lengo tambangon kuna wasalai lai tau liu wakailau royalty
era tōru soli ni kalo ve kenhabo. O viti se tau e dova watangi ngen ve vanori le wata ki Australia, o Europe, ki na US, me rarau ni ra taura i labu ni lebu mbula me kina, mai na onda langa sere, ki onda support crew, sound engineers, ki technicians, na recording studios. Kombeka ko tumba kina ko sumia ki Korea. E na torre do ngau na balavu e donu nga menda vito kunia nonda o viti rama ke ira kai viti ratu mai palang merau ni soli les mai ve ira weta performing artist I viti endoi wasibinaka sara ni lawo mai na sera to doko era bulita chiko ba business se na onda do wakai tavi te kira na weta songo e dana ba la kenda makau gig Kerawa Dr. Tris ni deo mana kina honorable makau na Canberra singer-songwriters and artists in Fiji need a much better deal. They need everyone's support, including the governments. They put children's food on the table and pay for school fees, just like everyone else. They also pay for the tech support wherever they perform, and the expensive time with expensive studio equipment to do their job. Malo. This brings me to the last part of what I'd like to say tonight. Firstly, the Board of Lau Education would like to acknowledge our Maram patrons, and in the Villa Tongriwalu, senior patron, and Eleanor Twila Mara Taito, who confirmed that Dr. T's appearance at our hard launch last Sunday of the blessings of the chiefly household of Patuangalewu, Tumbo Lakemba, for the use of the two songs, Isalei and Dirkot, to be recorded and sold for commercial, but sole purpose of raising funds to assist with our Australian charity, Lau Education's desire to uplift the education standards of our deserving children. I have noted Mr. Vuatalevu's advice on an agreement, and we will take that on board and make sure we work towards something that is satisfactory moving forward. What I've just preambled up to now makes the very generous gesture of Vuatalevu and the appearance of our artists on Dr. Teresa's program this evening very significant and so much more meaningful. Songs are owned by the composers. They are intellectual property. Shows and professionally produced songs don't just materialize out of thin air. The generous efforts of our artists tonight and the support crew with their times and money in the past few days, with Mr. Vuatalevu working tirelessly to make this possible, is not lost on our board, Malo Vuatalevu, and also with everyone else that's out there listening tonight. And this is just a prelude of things to come, as Mr. Vuatalevu has said, and Sunia, as the two beautiful iconic songs from Vuatalevu just mentioned will be recorded soon by the same artists here, and maybe a few more. Again, at Mr. Vuatalevu's coordination and hard work. And as if that is not enough, they, the artists and the support crew, will again be sacrificing their times, taxi fares, etc. 2 times, maybe 3 times, including necessary rehearsals to ensure a truly professional production. It signifies the generous Fijian spirit, especially for the disadvantaged in society, and how we band together to help our friends and relatives in need when we can. It is who we are. It is an integral part of our culture and traditions. We live a communal-based lifestyle. It takes a village to raise a child. Ono vieto konango naka kete sarandui tuku namai veiketa ambung ni kua kanda tundam politiko ngor ena vale ni Mr. Vuatalevu. Kei veira tambangone ngone buli re tumbu era sar chiku mai ambung ni kua o vieto kunanga ni ena tawar rao menda dauni fika
se vuni wai gasi buli se loya e sobe kim ni ngone erna salanga ser rando lang ser singgir-ngir menentua ngono mai mur tau wi wakasala ne tendui wakaya takanga wakabinaka wa tendui talent e sulia kalau sasanga wakoko telai rau ia daronika dia tamban ni langa ser ke ngir-ngir sando dua kena barita ki usimi batanya dengan de tok ke dever sando me reiva karwa. So without further ado, Dr. Trisi, and to ladies and gentlemen, and to everyone listening out there, on behalf of Marama patrons, and the Villa and the Eleanor, and the International-based Board of Lau Education, and to our hardworking director on the ground there, who is with you, Auntie Anna, Malombula and Yana, and Udise in Fiji. We would like to say a huge malo to all our Lauan artists here tonight and their friends and the technicians who have done a fantastic job tonight and made all Fijians, not just Lauans, proud of professionally harnessed talent generously on show this evening. God bless you and malo kaleo to all of you. Pinakamalang Dr. Totoka wako tituranga chairman peni kadi mai wai malo waka lebsar sema sarti ko Australia ng bongi pinakani kuwa tale na nomu sema tabata na bitala no ena ibata-bata ngombo na not ibata-bata keve tale ni da mai marata na sasangayanga sasanga ni puli sasanga no toko ni nangone ena sana baka turang lau ia kemami raita letunga na boni biasana kemami sa buli kina baka lebsar nakabalim sara peni na nomu velutaki kena sasanga na buku ni Lau Education Charitable Trust. Sa musui irto chuko na turang menang buke-buke klake na bunota lang na dolase ni sa solitu na ibata-batango kendo talen na song do na binakata na sa baka turang Lau sa solitu ni ibata-batango mundo na may bakay tawikin. Nakabalim sara peni. Nakabalim. Sunia, dara kau betul iya, kita sa warung tipe ni salah tu kami ada message berbe gunatan. Me encore, ya tu sakira me gisong song tipo esta semana buat telepo. Dan sere something tanto pa me na song tikina no da vitang no ada kapna ni kuwa. Ang pila ni doat na kaya dara sere da dari bakina doan kaya me da song kin no da song ko na kapna ni kuwa na bale. Yeah. Nia, kita tahu na serem do makakain naka Simone. Iya, oke. Cara ano masasabi tinalang sila na kung kami din sila tulungan ko santo misaro iyo cara bila kata tibil do asere sila bagani so sila klando ba kiring lali turun lang ke dilo ako nilang man medakto da dito da kede mai kimi na warno ko may SMS gurubura analangan ko na dito da mai una onda ko dito da mai mo lang mai dito lang de kanoe Pakoela, wala cuma soli. Pakoela melang tu na soli melang ngamay na tombo ni Gine melalin. Oh my. Manda, saya berketangi rui romo binaka, karalala
Uwani derrele mi kinda na matakale yani Uriya waina batani Nakimainda rutong ibigale mata Waina kale motanga ya taka Abundura ruala na ya bata yani Uriya waina batani Lali! Oh my! Look at that! Tadi saat Malo. Totoka makauti. Vinaka makaleu sara na sogo vinaka di kuala. Mo. Sachina kalok mo. Sangon ni mo Isunia satu tahun beli mo Iyo. Bertomino mo siya to sa kailos ko Isa, nako makaleu sara sa musiki mamichuka na rongo na bese burubura nako makaleu na yalo vitaka nako makaleu kinto todo ko na siya mamaini kuwa au kilani chukuta la programa do na bite tiko na marawa sera bula satu may matanda kito satu makarutu me kito na bito ko niyan sama ko masar chukan bikim do todo ko nako makaleu sara nako pendi Malo. Pode turangan marama. Malo kalevo. Mode manda. Naka, buat manda, iya, isa. Naka bale, berapa bini bina kecukan dorto na board, tutoko makawoti, bese lain doni dalo, merama ongong sartiko me Sydney, nono sasang takatiko na beka kena malo selai, naka bale Gina, iya, sama mode suba, naka, Mode. naka, isa. Malo. Totoka makauti, sabi kim ni kadra sa buti kumai, au klana nom ni tali taka vakalevo na norto mo vakitabi na ilaw na prima voce ki egi vakaloloma vakatelngaki ni be na bubale na buata levo abi binak sabale bisai ke meri buata levo na kubale na mbralo binaka na mrosilena na mrovale me vakadorkina na vakata susua totoka na bongi binaka ni ko abi binak sarchukan vakalevo vakatulo sa katiko na
Lau Education Charitable Trust and non to visuriti mai me ke to me weibuke and ken maro tekitiko na kumuni sende sena soli and non na numitiko na luvenda and esana bakturango lau and non ngan rebitiko na weibuke kena tambara ni buli ustuti ko vitala no ni non to me vai tabi ni kua na buli tor sar ko ngonongo wakatulu sa katiko bero na marama petereni and non ro suletu na biba kandonui me baka dori na biba kamarotaki and nambong vinaka ni kua wakatulu sa katiko kiberto talangan na boni board and non to semati ko menambong ni kua babini binaka bana turanga chairman o peni kadi mai wai and non ngol me ni kua me mai debuten dona posi ni baka binaka berto na mate ser to na doni langa ser to baka ngatak na non to talent ni langa ser and nambong binaka ni kua baka binaka tal chuka berto kede na rona semati ko mai biti o Mrs. Anna masih keten do mondi ka sem sar chunga mo ko e nambong binaka di ko ke unise da waru orang na leoni board roti ko bol me biti bertola kena bo roti ko bol me na bese burubura wilkin rusil halfaki my turkey Dr. Senimili Mate sama sar chunga me Gold Coast Australia katanga kino Pauline Duru tawailasa me serene ke selai ronindalo chesoni bit sangabulu may Washington DC o NLM Maafu Tifangalele, may Brisbane o Dr. Teresa Correbulaono, may Marshall Islands o Nathanieli Yali may Wai, may Okalandi, siyang talangan mula kina Dr. Gina Balao ni Loto. Tutok din na non may sema patatiko orto na Leoni Board katanga kini verona marama Petereni o andi ndabila tong ni balu katalanga kina kebe andi Eleanor tuilau mara teto tapaka binibinak sar baka liwa tulo sa chukani berto ken sar ena non to be baka bauti me baka ngata kina no ko patapata me may sema pata kedi chukina ena buku tip ngani ustu ibuli sa baka mo dito kani vikimni ni kakuni ngole rabu ni ngole kina non to website na laweducation.org ni ngole kina kauni daw no sidi tapa ngawra ni selia erto na baka binibinak kina ena non to ko ni tiko na lubenda mena sal bak turanga lau sabak mo ti chukani ko na to Hawaii mena bubal mena bukumbuki bakatala kin may natolasi ena buku ni bitalo no totok eto be bakator na bo ni kwa ni mode man